duit. Kaya lagi batang yang utok ko, Dok. Yes, mana lagi lah. Suwen ko. Yung depos, asin mo lagi duit, pas kontol, rentot. Tadi kon, lahat main orang bayar-bayar, mana bayarin? Bocah main lawatan bayar-bayar, kemarin gue. Iya, mana duit. Pengen ngerti, pesennya. Orang sangat ngerti orang bayang opung jam 12. Kapan jam 12 lah? Sebenarnya saya baik Is ready. Wis katel kayak tangannya yang pengen perang karo geng robet kok tak tanam raimu tak tunggu nih. Duden waktu mau peang nong geng mata waktu ke was minggir lewat. Kau di mino bayar dingin ya mana tahu coy. Awas kon geng apa sih geng sit ayam keras mana? Yuramar marah dingin kunyuk. No, latihan dingin. Latihan, datang latihan. Utang paling ngiji. Wis, Dering. Dewe karya anak konsepnya dong, kayak mau kena gede-gede lagi ya. Mana siapa tahu sekonan cilik kayak nyil. Alah, raimu ngandelin yang boy. Teplak kowe. Tahu gimana yang usah? Banget kayak menantangin yang awas kan. Bos, harus kita tuku minum di atau dari keng ledak. Keng dek, keng pan meledak. Kengnya namanya aku nemen. Kok jagung di sini kenal? Ngobrol, cerita halus. Mana jagung? Jagung ini nganteng. Maksudnya pimen, kon mikir dadang keng pan meledak. Minum tuh es ngono, kocok. Jodong, bubu, cari duit deh. Kiwing ngo kaya kiye ora Bisa wani. cantang mau perang sarung. Oh, perang sarung. Jam pira ke info? Rolas. Tek darane ecek. Ecek. King pan retak ya. Nyumpah mo. Iya. Wis umar ya kan? Iya sih tadi gak ecek kayak gitu. Iya, surta adus. Paham. Ngawak ka mambu. Iya. Bah, kayaknya kayak percaya lah. Bocah aja jembut-jembut mar jebule. Nah, bocah iya. Jarne kae warung Madura. Kan duduk. Omong-omong pan di tingkat. Lah jembut-jembut kayak bocah iku men. Omong-omong pan di tingkat. Kan degen ora. Wah, wong edan berarti. Yuk lah parani bae. Ayo. Yono, suwe. Hup. Wan ini bocah perang apa? Sarung. Yuk kawin di situ yuk. Yuk lah. Wah, awas kon. Bos, gua mau nantang tewek. Oh sing gue BK ya. Iya. Tang yuk lah parani yuk. Mas dapat kok. Nantang. Nip, mundur pe Nip, nyong bae sing lawan loro Nip. Nyong tewakan wis Nip. Aduh. Hop. Sempatan dah tunda si Aldo Umar. Proses. Pagat kaimu. Uyuk. Yuk. Mana digat kaimu? Mana cerdas kon Nip. Yulah turu di situ. Saya turu tang. Kesapa sih Nip? Cerdas men. Topik. Hah? Kon ora kasal. Turu di situ yuk. Apa ora? Mau apa dulu? Apa sih? Kayak pacar dulu kuyok. Mau rapi dari betul. Pendoro lah, kenapa betang? Bulu duit. Eta, aduh. Wah, kan bocah pinter betul. Bunuh yuk. Ya bunuh. Ini anak buah kayak kue. Tolong yuk. Yuk kan. Iya, gawe. Aman. Yuk. Asa. Anak pak.
Santai dulu, guys. Santai. Kita merah. Jadi kita sudah berhasil. Oh, ini enak gua cuma. Ayo mo, balik dyan. Balik mo. Bukan dia cakap gurun goblok Ayo, ayo.